Mva bro. Cameraman yihute. Mva man winsiga man tujyane mu mujyi. Salam bro. Sawa. Uri umunyonzi se? Ya, ndi umunyonzi. Uri umunyonzi? Ya, ahubwo mbwa ni ufite gahunda. Utwara abanyonzi se? Ya, ntwara abagenzi ntabwo ntwara abanyonzi wangu. Utwara abagenzi? Ya. Abagenzi n'abanyonzi bitandukanye heza. Umugenzi yicara inyuma hangaha, noneho umunyonzi ni ngewe utwara. Nese naye ndicara hano se? Cameraman muri kino. Naye ndicara hano kuri intebe. Uricara hangaha rwose hangaha niho uri bwicare. Ese abanyonzi bo muri uyu mujyi bawita gute manje? Abanyonzi? Uyu mujyi bawita gute? Uyu mujyi bawita Kabarore. Mujyi witwa Kabarore? Ya. Abanyonzi baho se banyonga bafite no magare. Siri garura natari ryiza wowe. Rigare nirizima ahubwo. Igare man igenda rinera n'ibitaka man. Oya ntago rebigutera. Ariko uramara ifuti sindi bukwishyura. Uranyishyura make yashoboka. Angahe se kungeza mu mujyi hariya muri gare? 500. Thanks bro. 500 ni make man. Kunebe nkingi man. Iyi ni nzima man uricaro. Skiri gare nanjye mu Rwanda yisize yose. Kutarije hose. Nuko ko narijo nuko nyine nandi kwihuta nkabona n'ubundi rigenda rinera ibyo ndukana urabona kakazuba kakavura kaguyemo nyine. Aho yicare nari buramereza make ashoboka tugende. Surprise gare ndabona ari danger kabisa. Sore nari cyo ritwaye man. Wana atari kazima. Ubu ngubu urabafata imihanda. Ndabafata cyane. Abanyonzi. Ya. Se ku munsi wenda nko muri weekend wakoze byata ukorera ngahe? Mwerera ngahe? 700. Bro nawe tubwira amafaranga ukorera niba uri umunyonzi muri comment y'umujama ngakorera 700 mu cyumweru yabafashe. Ciao.